Kana subitaji armitsila siwa torea njendo wane sokaya ensini ya tusotipia ni ya hatu donc ojabana mgila hizibiringo sirangwango ya aeroport ambapo ke aeroport imenye mitiyo na si visiter hata wana kalma avyo tikado yangalia njaona ambapo hata njaona tuwa ambapo ke menye gavana mbili za kantiba la mzuoni gava Tanzania milioni Tanzania sisi rika ujaba seri Kenya ce négociateur mara banja tunisi Muhammad marangu gono muondo la ngozi papa lo Faransa wambo mianya wono tsola mwikoni yenda ruasi yakafanya difference aeroport ya Paris ne yakuna avuna mpoze question ekuti yapanya difference ya nyumba yo haukuno ne nyumba ya lalo la Faransa na baki difference yoti sawa tudorenga mfano na hunu yeti ya hatu na mfano ya Faransa les pays européens gono donc manyasi négociateur womjwa hokomori ujahani ya bandrongo indi okaya ngauna mahaminji vajinrongo zinja armenti inu ngabo zaka ukarmo mji wa haho ngabo zaka ukarmo famia haho leo tarehe 20 no mweja wojiundo armas maswa ya komori yeni ya bayo ta komori leo hindi sigarjo da saba usuni yo mhalali sigoni pieshe bano baza rantu amarongo senzo mjo hamba ngabo ndoko sikizo hamba chakati zaba leo wana lelo ngamine furaha ngabona chana monani vangu na chana no Komori ngamine furaha njeno ne surtout les familles hangu parce que ça fait 14 ans kami na tuja mu Faransa la 2010 Komori aina tuja mu Komori sama na tuja mu Komori yabonga shukuri yoswa abo une chance pour moi. Voilà, pour moi c'est un grand jour. Les familles, j'ai analysé ainsi tena. N'angalie vraiment ainsi, n'observe vraiment ainsi parce que nous avons umyanya kuyuka gavo crise ainsi que tu henda kabati maji kabati hôpitaux ganju janangale zongozi. Le Pentagone, Samahani donc on ngashukuriyo tizamba ngashukurabu na haja njeno nenti ya hatu bana niparo nama walobonze wamba umnyanya waje waranso uhara awarambye kakwa tunda zebie waje bagatowa niko bana no waje bindenti ya hau kena ukiri wabakihula pendant des années jusqu'en 2029 ou 2040 kena ukiri et ma opposa wasihe wamba umnyanya activiste wanu wamba umnyanya wasihe hunu le Pentagone ngazamishokana kabate investiture ile swala longo lonoje ngabo kabate tira kuchuruka twesha wandu wa tiuzisa minga mdungo zibira harumwa wo ulemengu lelo tihuono wafanya sinema harumwa ya zepe zimbuka ambao mnyanya atafsira kaini ngani place nga monaka tafsira kaini kabati ni heli yambiti tudo fanya investissement kabati ni heli kabati mwana mkomoro ujoshina ya ziele investiture mutilaki zonga mzijuwao dimana wasete leo kaya ukajahe investiture mekwa kuja kanzo jibu poser ma question sérieuse iyo question ni mutilaki mitishangu ambao le Pentagone wahetia hatu ubona hondo tukufoska lelo na huona matoko macho yabanda hono mwa yanyu Idris Musanga we namnaje wono esangaro nao kaya mtukufu Idris Musa kujihondo harumaze arobi za aeroport hetia hatu mana matilaki de mana na uchibuba na maswala ya Muhammad Tirere namkozi le waba na German sinu namkozi gamina unachuka watu wangu wengi gosi tu atawaye unjaporo wona jabu tilaki le Luhanda wono wewe ate Muhammad Tirere alo mchini hatu mbele japoro muona le Luhanda wewe wono Idrissa ija Faransa ja 2-3 fois ija Marseille ija Marseille akodo bila Paris atanja njado na basi mwana tena wale utunaye bahatini mcheni mwana tipia lichulane lichulane yonde chance na hura Fahardini hamba ukana hari le Pentagone ziara zonu lawi tijari kuna sasa tijari wewe ichaleo na mwendese wangu walopana sobo mnyanya ukanigosate kana sultase komore sami yonde muhimu na le Pentagone hetia hatu voilà le grand négociateur le Pentagone comorien tous les cas yar mona kwezi le grand négociateur wemrivo kaonga monao kaya hajili ya VIP namba mwali ouais c'est bon